Hayi namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course mteta khalele Bill Menga the president, of course loyi nga ta king linka na Gagash lo nga ta kha fambisana na mani loya. Then amakumu of course ha ta hetela hi manager Philane. Yeah, so ka siku of course ra the 12th of May. Mina fika ni hlamala. Gagash man, Gagash Africa post this post as you can see la nga fatsala ku yena se le kerekeni na mani loya bapfungu. Hi leswi nga fika tsala swona as you can see lo fika hi pfula life kuma ku hayi Gash man tanihi swi mi swi vona kwala na ri kerekeni na mani loya ku nga nghamu ya yena. As you can see loko hi ndla vumenemene Gagash ti komba ku a xi borhekini a xi hi ku vhele mani loya va fika va kerekeni hi ta tlhela hi vuya ka data analysis of course. So no fika ni tlhela ni hlamurisa hi murhangaphandla la on the comment section yi fika endla xiprofiti laha yi fika ku white wedding loading hi leswi yi nga fika yi tsala swona murhangaphandla kwalano. Okay. So ku nga ku na ntiyiso Master T. So xiprofiti lexi xa president Mahingana of course xi make sense lexiwani because xi vhete swi ni tsundzuxa inani siva ra Peres Rangane mi nga ma swi hleketa ku na yona before yi tekana na nghamu ya yona se hi vona se yi sungula ku yeletela tikerekeni so mi nga ma swi hleketa ku hamba ku fambiwa tikereke manjheni mi nga ma swi hleketa so hi vona na Gagash loyi na yena hi n'wi vone a ri kerekeni a kha a famba na mani loyi. So loko n'wanuna za pfumela mi kuma ku the lady munhu wo rhandza kereke a za pfumela n'wanuna a ya le mi kuma ku yena a rhandza swa kereke swi va kha swi vula ku heyi swi nga va swi ri close ku ri va nga va kha va lava ku tekana soon. Ende loko wena u nga ti posta Gagash hi ti 29 ta April ku na post leyi nga fika yi tsala ya ha ri kona sweswiwa laha hi nga fika hi vona fika tsala ku a na ha ri na matimba ya nchumu ni lo sala na matimba yo tsala papila ri ya ka va mani loya emudeni a fika tsala ku eka va ka mani loya o ri director i director papila ku eka va mani loya ni mi tivisa leswaku hina va ndyangu wa ka michini hi ta fika hi tisa swintsanana leswi hi nga na swona hi ti 1 ta June 2024 inkomu the only energy ni nga sala na yona hi leswi Gagash a fika kombisa swona. So loko hi swi linka swilo leswi loko make ka sense guys swi loko make sense as you can see Gagash fika kombisa ku i ta ku lovuleni ti 1 ta June ku hi kwalano. Okay. So loko hi kha hi langutisa se ha swi vona ku Gash man so a kha a pfumela ku ya kereke ha xona xi ri bold Gagash a ri kumbe mhaka ya engele loko hi swi languta Gagash you can see ku swi lungheni a hi yeni ka manager plan of course yi vheta yi chingela Gagash ku nge chinge mi. So fika hi vona manager plan of course yi fika yi tagga that same post ya Gagash yi fika yi tsala ku hembe ya green onge i xinefu. Yi kombisa ku ni blame mani loyi as you can see yona hayi hembe ya Gagash yona hayi it's not to make sure color. Hi ta update about manager plan or as okay yo ana ha koti no vulavula as already stated. Yeah, so ka swin'wana of course ra ti 12 ta May the latest update about manager plan of course i ku a ye lwandle as you can see kwalano a ye beachini to be specific I think swi kahle hi swi vula na sweswo as you can see a yi ri beachini laha yi nga ya na swigubu. So point yin'wana yi nga fika yi vula hopefully swi ta famba kahle manager plan hi fike hi twa yi vula leswiwani. As you heard manager plan yi fike yi kombisa ku hayi ya hlamba mabadi ya Betway khale kha yi dyisa chips so hopefully lava va kha va beja va nga group ya manager plan se swi ta famba kahle swilo hi ku yini ya hlamba mabadi ya Betway ta tlhela ni yisa ri ka another section loko yi kha yi hlamba swa straight manjeni a hi fast forwardeni. So yaleyo manager plan of course se ku ya hlamba swa straight hi swi vona ku se yo hlamba swa straight yi kha yi hlamba mabadi ya Betway. Yo ti cukumeta kunene a ku ri basic blind guys a ku ri basic blind ngopfu mi swi tiva ku manager plan i munhu wa misawu kahle mabadi emahlambeni so swi tikomba na ku se swilo swi ta kha swi famba kahle. A ku ri on guys a ku ri on hayi honi yona hayi ri ku enjoyeni le Cape leyi manager plan as you can see na kwalano tanihileswi mi nga swi vona swi ri kahle a yi twa kahle manager plan.
So mati ya le lwandle ikini tanihileswi mi swi vonaka kwalano yo ka njhenjhe yi teke swiluva I mean like misinya yi teke misinya ya le ndzeni ka mati yi lava ku tirhisa this water ku va yi cheleta leswi yi nga fika yi kombisa swona manager plant swi mi swi vona ku yi kelerini switiritinyana kwalaha yi swi teka ma yi vona mhaka leyi which means yi ta yi kha yi ve na swona obviously. So kona overall beach leyi blind guys yi blind beach leyi tanihileswi mi swi vonaka swa ku na ti-beach to ta mountain ku i yin'we leyi nga hala kusuhana na Table Mountain phela ti tele beach ta kona le Cape Town as you can see a yi blind a Jackson Camera and then le makumu na swikepe le mi swi vonaka le vete swi va kha swi yimele ku va kha swi deliver ti-container leswi mi swi vonaka le ma yi vona mhaka leyiwa ku na n'we yi nga jikanyana khamera yi tlhe yi komba ka right view yi blind guys okay as you can see so ndhawu liwa yi blind guys yi blind ndhawu leyi ku ka movie so it's as if ku va ka movie so yi blind. One of my